Mohon Mayong Sadewa Pidosoti itu. Nuhun SPS Mayong Sadewa Pidosoti. Panglaris. Mohon direng-rengan Mayong Sadewa Pidosoti. Tukang intip kameramen sadaya pun. It. Asep Jarum Superegang Bayawan Walet Biru Sepet Timbul Jaya Basket hati Labonangku dilihat Barang putih Manila tetap kebayang Dina hati Abra kumis beracun Ketua Banyu Biru Tabanang Budi pependeng Lamun tetepan Oyong di serangan Bobos ujang pentek gemilang Anta kering ngelang layu Abatak Banyu Biru yang mau hajar Pahojang haji Mau bisa dipungkir Amin Bos Benur Pakati Mapura Jaya anu bager Tembus rasa pana dodo anu teu aya kali semang Pak Haji Pudin Pak Abrak Gumis Brakin Ketua Banyu Biru Ketua hadir si manena Abra kumis beracun Ketua Banyu Biru Salamina asanyandi Mama Piong anu bade hajar Mual kali Ajan reak kergatiana Bos Piong yang mau hajar iya pulang Tawangan tadai kilangan Atau bade bajurik sinten Asih tadai kandang Salamina Amin Bos Benur Banyu Biru Cuma tel wae Kalau rada ramana jaya laksana boga saha Wabona Ageman Banyu Biru Bodiliang Ageman Banyu Biru hadir Saha jenah Salawat kapirarai Kilanja kerjana wakil haji urus Maski nafti Asek desna Mabunang Bodi hilian Haji Nursid Haji Nasir Orang putih Manena Tetap kebayang Bos Jaka Pos Ari Pos Muda Bandar Berangas Api Jamparing Medan Karya Yesus Api Jamparing Medan Karya Bos Jaka Bandar Bos Berasaya Jaka Bandar Berangas Anu mana Bapak Hasan Balebat Medan Karya Pasang Balebat Sabajaya Medan Karya Kepayuanan Amin Pasang Banyu Balebat Biru Bos Benur Minatu Medan Haji Karya. Skuber Mana dai Asek desna Dao Kapain Asek desna Sawangan Tadaya kilangan Astes Jaka Kaasih Tadaya kantang Bapak Haji Nasir Salawat Apa nalia Bos Benur Sumantil baik Si manehan Pahasan Medan Karya Salamina sanyatik Apa najaka Pak Haji Nursin Pak Haji Nursin Pak Haji Nursin anu bager Asep Jarum Super
Haji Nosi anu bager orang poting apa nalia bos benur manema tetap abayang Awak lagi ursit pada baca bos ujang pete gemilang dinate bos ujang pete gemilang salamina sanyandi awak yang ursit awak galis asep jarum super timbul jaya bayar labun apa najangan cawangan kedai hilang apa najaka pangasin kedai hilang ada aku mes beracun ketua Banyu Biru salamin ada aku mes beracun ketua Banyu Biru anu mana Haji Nosi Pak Haji Nosi Maeko putra lolohan apa najaka anu mana apa na dodo deui apa na dodo bayar laguna apa na dodo komandan ngadakeun ratusan apa na dodo anu bager ngabogaan tipta dan laksana apa nalia bos benur anu bagus ngabogaan jagat jeung ngamumulne Pak Haji Nosi anu bager sikaun kemah Pak Haji Nosi ASEAN bangsa Pak Haji Nosi Jurang Pak Haji Nosi saluyung josa kesenian Pak Haji Nosi anu bager jadi abra ketua Banyu Biru anu mana abra ketua Banyu Biru abra kumis beracun ketua Banyu Biru abra kumis beracun ketua Banyu Biru mana deui abra kumis beracun ketua Banyu Biru mana deui komandan Pasan Medan Karya Pajaka Banar Beras Kedalkan Geran Tesate Haji Nosi Bos Beras Bangakaran Kepati anu mana Pijang Pari Kepayunan Pijang Pari Bos Biong Mama Biong Maksudayang Bos Biong Mama Biong anu bager anu bade handan ajung-ajung jeung ngamumulne Bos Biong Bos Aris Bos Moda pikeun Bos Aris Bos Moda Bandar Beras agungan bangsa Bos Aris Bandar Beras anu bager ayo rampang Bos Aris Pasan Medan Karya saluyung jeung asal apana Robi boga sahanu mana apana Robi boga sarang kapayu apana Dharma bager Haji Nosi Bos Beras Pangakaran mana deui Haji Nosi Bos Beras deui kapayu Haji Nosi Bos Beras Pangakaran aduh mana kapal wakil Haji Ursi kapal Pengabdi wakil Haji Ursi kapal Sampai jampi
dodo mana dodo aduh mana dodo Papa Iwan mana dodo deui bayar lagun jadi kartun simpati panutan sama jaya asek desa ajak ke bandar beras simpati sama jaya rasa ajak ke bandar beras asal topo ruku baik asek desa bahasa Medan Karya Pondok Setia asek desa bahasan Medan Karya simpati ada sudah Pak Eko putra lolohan bos ucap teh PT Gembira boleh bos ucap Pak Eko putra lolohan tel baik ka maneh bos adul Pak Eko putra lolohan baca ke pada berasa berat remongan ala nu taos dapat bos ucap wakil adik kampung sawah bos ucap ayah aneh doi Asep jalan seperti Jaya anu bager Amaro Cakra Medan Karya hadir nemongan deui amin bos bener baju biru Mama Biong anu bade hajat anu mana Mama Biong anu bade hajat Aulis Doyo Sama Jaya Aulis Doyo Mama Biong Tirta Jaya atuh mapalerkeun Pak Haji Herman Aulis Doyo Tata Rasa Mon Poting Pak Haji Herman Palurah Herman Legenan Kiki Palurah Herman deui User racun Atete Palurah Herman Oleh rungsi Palurah Herman anu bager Aman Dono nembongan deui Palurah Herman Baju biru kana sieup PHT Palurah Herman anu mana User racun Dua baju biru aduh kumaha Dang tuhi Pak Haji Nosi bos beras pangakaran atuh mah palerekeun Seping selerengan Bos Pangsur Tanggil mereka wisok asasalan Bos Pangsur Bos Bulan Tanggil dapu Pak Haji Nosi pangakaran ante telu Awakil Jeffrey Pak Haji Nosi pangakaran anu bager Aulis Jaka Kedu papayun deui Awakil Topik Gulun aturan deui papayun Ulura selerengan Apa Narobi ujang poyan papayun Apa Narobi bos ujang PT Gemilang ngita tebong Aulis Jaka Kedu Palura Dharma Jaya Laksana Bos Hasan Palura Dharma Jaya Laksana Palura Dharma Jaya Laksana papayun deui ayo nuhun antar video syuting Aulis Heru pakai Topik Gulun selerengan basket tante mabonan Pak Haji Nosi pangakaran perhilian Jindun Negla Sari orang poti Pak Eko putra lolohan Putra Lolohan manehna tepek pabayang Pak Eko putra lolohan sieu maneh Pak Eko Kajar Babo Panganina asa nyati Pak Eko deui putra lolohan Putra Lolohan anu
asanya di Eko Lamun kedengku Kajun mabok Mampak gering Anda hade Alayu Eko Talolohan Kawangan tadae tilang Elingan aduin Kasih Tadae kanggang Pak Haji Pudin deui Kajun mabok Akate Mampur Jaya Talolohan Anu mana Mana deui Akate Mampur Jaya deui Talolohan Bandar Huut Si Maneka Elingan aduin Haji Nosen Bos Beras Panganggaran Ijon Salamina asanya di Eko Haji Nosif